treba, ja to mislim, treba još 5-6 satova sigurno i gotovo. Ja mislim da je super. Evo ga, sad će. Hoćeš uzeti Ali ovo je 5-6 dosta. sati? Da. Ooo, muffins. Da. Šta radiš? Evo, čitam još čudesa. Viš da čitam? Pa ne, pa jebate, kad ne treba da mi takvi ljudi dolaze u promet, na kraju će ne. Oh, the shrooms. Ali glupo je, kužiš, uvijek bude isto. Isti efekt. Da, mogu se malo potruditi. Ona gospođa koja se isteže vrat je bila dobra. Well done. Tam ti isto kod nas traje pol sata, tam te tere sat vremena, dok ne naletiš na biciklista. Tere te, i onda se samo zajebi oko prednosti. Lej! Wow. Odmah pa. Nema Sad je trkanja. dosta dobar. Dude. Wink. Ne, nisam, To je ali fakat dobro. bilo fino. Gle, to su u prometu sve što sam ja napravio se radi, najbolje bih ulagao kad već znaš radi stvari, imaš procjenu, imaš sve, to ne može i onda te vrati, a onda sam mora proći satom, i onda sam ulazi. Ima jedan video. Ima jedan video. Could not connect to YouTube. What? Dakle, Možda opet prekinuo vez wireless. To sam isto vidio.